Shalom, bom dia. Que a visão cristã seria costume de cantar com a paz do Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmão? Aleluia. Pelo tur fila fale, a cliurtan, ao serraru que está bel hamrik fila fale. Depois, ao agradece barak, banai maroma. Se for ita saúde dia, penguris dia, ia desa né, durante lorong neng yang larang, ita lá itu atividades lá nessa, mas lorong ida né, maroma determina para ita na bek lá nessa, mas husi suku na bek lá nessa, nação na bek lá nessa, harona ia né, ia India mos ia né, harona Brasil, pastor Sira, husi Indonesia, ia né hotu e Alemanha, Jerman, ya. Hal time Jerman harus tidak Piala Dunia tu beskon. I hot ia né tambah, itinya maroma kita det, bel halu ita bel hasur malu filafale, lah lu mos atur mos ia né. Aleluia. Haksol Teves, obrigado pastor Elinai por a oportunidade mais hau. Hodi ser los haunia dia fuang, mas bem maroma que dia fuang. E a dersanya né se makakar fila, ho maroma bel muda ni amores bel fotilima. Amém. How fomos Shalom, ka a paz do Senhor mos bamalo com 20 ronain radivos, nebe agora ronda down, programação ou culto, a transmissão direto da Igreja Visão Cristã, a minha carta bom dia, ba imi nebe que quarto larang, ia uma oi, ka imi nebe que rona hela, na maroma tulung ita hotu, dali datang kari kita labai igreja tamba ita moras, mas lorong ida kari ita dia filafale. A minha cara welcome ita na maroma minha presença fating ida né. Nomos a minha cara katomos a minha bom dia ia Timor nomos ba maluk sin bek Indonesia selamat pagi bek assistir hela live streaming e nomos maluk sin bek hara Eropa karik iha Eropa na ba kalang tona né boa noite ba imi Timor on sira na bek serviço na ba serviço me bek tahaluha na maroma. Nomos maluk sin bek Indonesia na bek sempre assiste maluk alim balu na bek Austrália na bek maka sempre incomoda dalam rumah mau liang lahia mau idane lahia sempre for tene me hau quando vai idane tão bom dia ba alim sin na bek Austrália na ba na maroma for benção ita bele rona na maroma knili fuang ihadader idane e topik ihadader sain idane mas antes ne hau hanesan larang nervoso itu los nervoso hirus nak dedar tambah haunya kepala sekolah mai ihana ba sinti haunya kepala sekolah pastor Dayang ia não vai sim que hau nak dedar itu sekali kursi dah kuliah sala pastor bele olor hau bahemu café depois ita bel kurizi ou ita kuliah dane sala sekali ya selain tahu ita liga com vida hau ida então da der sai dane hau mos sakarak fo bem-vindo mos ba kateli ia ne mos maluk sira hau hateni kata imi mesa nessa maka asliu hau harai kang harus desculpa primeiro kari orsida lakona orsida bele tegur hau ia liur bab kateli sekolah teologia nomos maluk sina beku si India welcome usi Filipin welcome ia ada der sign dane nomos pastor koordinador usi saminia pastor Clementino mau ida nur pastor ida e karik aling orsida kuliah sala karik da bel dada tilung itu labot tidak hau pronto di dada tilung. Topik yang ada sana mas antes aku konto topik ini kuliah kona ba pengampunan. Dali tentang pengampunan dan pengampunan. Perdão. No ódio. Sema kiane sidak fo perdão fo tilima. Lahia, hebat. Sema kiane lahia odi. Fo tilima, lahia odi. Lahia hotu. Kau fo cempol ba imi hotu. Ka imi subar hele fuang. Ne imi humaroma. Hau maroma. Hau hanoi hetang iha 2020 bahira iha Kongresu Jovens iha sesurat. Pastor Elinai for hela itamaka sharing maroma knilifuan. Tang hau nakadia diri toa, mas be hau sharing. Hau hanoi hetang iha tempo na ba Senhor Alvaro foi pertama mai. Hau kuliah kona ba pengampunan. E antes hau kuliah maroma knilifuan idane, hau halo rasa maroma dia fona bek fosai ne los haunia ita botnia taune ita bot sekualia ba povo sira kona povo sira muda povo sira depois pregação ramata a fila uma
lorong ida, rua, tolu, hau sai, husi hau nia fating, hau ba iha compras, haba sosa fehu. Tau iha naba hau haret senhora nain rua. Senhora ida lá ihane, mas senhora ida ihane. Tau hau sosa depois hau husu fudi ne hira, mas husu date osan laiha, so osan pasti thola fehu. Fudi ne hira, mas so husu date. E depois senhora né den kata hau sosa foba ita, tam nia nya teni langs karik nia precisa mas nia osan lato. E depois nia hansang conversa ho hau ituan. Quando a pregação domingo, ita prega domingo né, hau nia oan na rua ne beko odi malu, la kualia ba malu. Sira la kualia ba malu, mas sira makacurat mai hau, mas sira atu kualia malu ne susar. Mas be bahira sira fila husi culto na ba e maroma knili fon kona sira e halu sira tem que for perdão ba mal. Sira tem que husu perdão ba malo. Itu kekuatan dari firman Tuhan. Amin. Hanesan hal-hal oração hus maroma, setiap firman yang disampaikan tidak boleh kembali dengan sia-sia. Kalau nggak salah Isaias capítulo 5 nulu resin 5 versículo 1 resin ida. Setiap firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maroma knilifona beke fosai, nia sela fila mamu. Pasti iha resultado. Sekarik imi iha ne tos nain, imi bakuda buat rumah iha tos, pasti imi nia esperança saida. Buat nebe mi kuda mate, lai, imi nebe kuda, imi iha esperança buat kata nia semoris. Ya tempo na ba hau, dan maroma hau prega, hau foi hahu, lai maroma mas dia fuang ne los hau nia, dia fuang ne itabot nia, kualia ba pou sira, kualia ba inang sira, aman sira, jovem sira, labarik sira, mas labarik sira ne lah ya. Então maroma knili fuang kona, hau fiar kata da der sain ne hau, kualia fila fali ida ne, tamba saida hau kualia kona ba perdão, tamba ita lorong hasoro situações nebe makhalu ita dalam satiado lakui fo perdão, ne inclui povo da rumah maroma nyatang mus, da rumah dala barak mos hau. Ta maroma knili fuan la kona ba imi kona uluk hau depois ita hoto ya der sain ne. Tempo ba hau kulia kona ba José. José nia mesmo nia mau sira halu atba nia. To o hatung nia be poço. To depois sira hakarak faan sira nia ali. Sadis los kalai. Ia ne mau sira bing sira nia hakarak faan nia ali bel fotilima. Fotilima hakarak kare. Ini hakara kimi hono yete hono ali makne hawa karak faangnya. La iha. Ne situações ne beke sadis bahasanya yang sadis la diak. Mas tidak fa. Mas sada maka reaksi jusenya. Sada maka nia halu. Nia fo perdão banyak mau sira. Tambah perdão Husu José fo banyak mau sira. Halu José sada. Next level. Nia level saitan. Avança tan. Mesmo to iha izitu nia hasoro injustiça. Mas be nia na fating fiel banai maroma nebe maka nia pa hanori maroma ke Israel maroma ke Moris. Nia fiel banai maroma. Nia la hakiduk nia la mono nia na fating fiel. Maroma halu nia next level. Tambah nia fo perdão nia mau siramos. Halu nia sai primeiro-ministro iha rai Egito. Tanu ne perdão José nia halu nia next level. Quando ita la halu, ita la for perdão da rumah ita na fatin helde. Pakan tu ida ne harus sidau sekuliah. Ida ne José for hanesan for perdão lori bot diak bania. Oin seluk ho atang ida. Nebe ke ia Matius 18:34-35 atang ida. Nia ia tu sambani nia patrão. Mas be depois nia patrão kairnya dan oteng ki selu tusa. Seolah selu, hau se faang unia kabeng, hau se faang unia oang. Hodi beri selu unia tusa. Empregador ida pengerja ida ne servis lain ida ne nia triste teptebes. Nia memohon pengampunan. Nia memohon perdão bania patrão. Saya mak nia patrão halu, fa perdão bania. Nia tusa parak lah lima. Mas depois nia foi sai, nia hetang nia colega na beke empresta nia mos. Ituandi, empresta ituandi. Então nia langsung babuti fo hani osamai.
Okan deve hau, pomai. Ini halu estraga ini kolega. Patrão Rona, patrão Hatamania, para comarca. Tambania lá for perdão, konsekuensi na be, ya comarca. Dia diserahkan kepada algozo. Até algozo, né? Haula dung hatene mas be antes saya matama comarca kari. Antes sira tama ya naba, tukan pukul sira, tahu sira. Dia diserahkan di sana. Tambah saja konsekuensia lá for perdão. Ita akar kaprend husine be. Zé ka emedane. Zé for perdão, ia next level, ia sai ema bo, maromak uzania. Ka ita hakar sahni sa atang idane, nebe maka hakar puti mati ni colega, para huriseiro ni tusang mas depois patrão hatamania comarca. Ita hakar kili de nebe. Hau hatene, ini pasti hilida. Ita hatama comarca ni. Los kalai. Lakoi, nem hatang lalais. Tanu nai ita pasti hakar kili for perdão los kalai. Susar los kalai, susar for perdão, mas moromak dihan bele. Soke ita, hau lakoi for perdão ida, ne todan tep-tep, hau lakoi for perdão ida. Mas padahal bele. Então, tambah saida para ita bele for perdão hodia, ita tem que husu. Moromak for força mai ita, ni Espírito Santo for força mai ita, hodi ita bele mampu for perdão. Dihan betinia colega sorry, for perdão. For perdão. Aleluia. For perdão vai ter colega sira. Se cari que minha turis tem soring da rumah. Agora vai cabin feto paku cabin mani. Nei eu buat rumah something. Então cabin mani, bok cabin feto da rumah dobi for saya dah bok ne situações kata precisa hadiah, ia buat palo. Tem que for perdão. Saya lah perdão. Lali kami hitam lalehan ida. Tebes, lalehan la for fatimba eman bek la for perdão. Tambah saja, husila lehan mai perdão. Husila lehan mai hodoming. Amen, irmão doming sira. Hau janji kata punya pregação sela naru kita. Mai telok ya mutuk. Mateus capítulo 6. Versículos 1 sampai 5. Versículos ne popular tep-tebes. Mai totot hamrik. Tamrik kodile moromak ni dia fuang idane. Haleluya. Jovem sira hamri. Saya bila haten hau nia liang hau tahu liang saya dah. Anju nia liang. Mai teleh hamutuk Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Ita leh hamutuk iya naba. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Peletur filafal. Haulah tene idane mabe Jesus kualia versículo si hakrai kidane. Antes dene ni hanoring saya banyak disiplin sira. Halo? Antes dene ni hanoring saya banyak disiplin sira. Doa Bapa kami. Ni hanoring ni disiplin sira. Iha oração ni hanoring, iha ne, nia temi dan katak dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Depois nia hanoring doa papa kami dene, oração pai do céu, depois nia continua ho idene. Iha ne saya maka hafal doa papa kami bahasa Indonesia, fotilim. Pastora Domingues tahu lah husi tambah itu wawan pastornya. Saya makanya doa bapa kami nya hafal. Inan sira jovem sira kan be. Emen be kateri ita hafal hamutuk ya. Oke. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ihanaba ayat yang ke-15, niadehan kata 12.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jesus hatene idane ya hanoring bani disciples thank you for perdão. Então na Roma for perdão tona ita mos thank you for perdão ba ita nya malu se. Lá ia razão lá for perdão. Dan ita nya colega lá ia razão lá for perdão. Oh thank you for perdão. Oh lá for perdão lá tama. Oh lá for perdão lá tama. Dehan. Ai sa for hanoi mia para imi tama hamutu. Tama ihalalehan. Haleluya. Tahu the power of perdão. Kekuatan husi for perdão. Saya halu ita saja. Saya halu ita sai. Hanesang Jose oin los kalai. Dia for perdão nia mau sira halu nia la tuida. Halu nia sai. Halu nia sai. Lá tem nia sai saja. Sai primeiro-ministro nia maka tau matang baku marca, hetam fier hori tau matang Potifar nia uma. Mas depois essa injustiça. Mas nia na fatin fiel banai Roma foto nia makas luta. Então, né poder bahirita for perdão. Poder bahirita for perdão. Orsita seronamos quando ita lá for perdão nia consequência. For perdão halu ita next level. For perdão halu ita senti kaman. Los kalai. Ita lau hola iha perdão lau ódio. Será que ita senti enjoy? Laida. Ita lau todang nya larang. Ita hitodang nya larang. Padahal ita bel husik hela. Ita bisa melenggang bebas. Ita bel lau livre. Ita bel adora moroma ko livre. Ita bel halu saida de to livre. Tambah ita larai hela ita nia fuang ódio. Tambah ita la for perdão. Bahir ita for perdão, hasai hotu husi plong. Husi mamu. Bahir ita husi mamu. Saida makatama ya ita. Na moroma se ensi. Mas quando ora hela ódio, la coi for perdão, halu nia fuang na kono, halu nia hanoin para moroma la coi hela, hamutu ko buat fire sira. Buat fire sira makane sane ohin. Fuang moras, ódio, la coi for perdão, moroma la coi hela hamutu. Tau na der sign de tem que hamamu kita nia fuang. Hamamu kita nia hanoi, for perdão ba ema. Kari ki hane, for perdão ba nia, kari ki haliur tem que for perdão ba nia. Halu ita começa ohin lorong, ba oi na fatin, ita lau hana maroma knya oi, larai hela ódio, larai hela larang moras ya ita. So ia maka ita tem que for perdão. For perdão ita mos tem que simu perdão. Iha mabalo, nia for perdão ba ita iha ulah simu ida. Haula simu nia perdão ida. Iya kalai. Oh terlalu menyakiti hau sela foida. Então for perdão beri lori cura. Iya kalai. Tambah balu nia rahel udiu iha nia larang. Nia lakoi for perdão sehingga halu nia hani sentodang. Todang iha pikiran, halu banyak ising começa tu buat hoto selesai lah dia kun. Lah iha função dalam rumah pelo musuh moras. Bele mosu buat rumah nebek lah dia. Hanesang ema ida ohing. Bahira ni nia patrão. Nia laf hasan bahira nia hanesak hanes izizi nia kolega patrão hatama nia. Di situ dia diserahkan kepada Algozo. Algozo ne kuliah kona perumpamaan ida ne. La kuliah kona bai mabaku tebes. Mas maroma quando ita lakoi for perdão. Maroma permite buat rumah acontece mai he ita. Permite makasada. Problema lá para raide. Permite maroma permite makasada. Tambah ita lakoi for perdão. Moras lá para raide. Buat oi moço. Tambah saida. Ita lá hotodan tambah ita lakoi for perdão. Setuju? Halo? Setuju? Tahu? For perdão. Tahu perdão lori cura. Harus hetang Mazmur pasal 103 ayat Mazmur 103 ayat 3. Yang dapat tolong lokelai. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Yane maromak maka for perdão. Ingat ya, antes maromak for perdão kita tem que for perdão vai tinha colega. Saya telah koi for perdão hanessa Mateus ohing dia kata, saya la for perdão maromak mos la for perdão. Então husi ita tem que for perdão uluk. Hasai perdão, for perdão, ne maromak saya for perdão mai ita. Nia saya menyembuhkan ita. Amin. Oh, nia saya menyembuhkan ita. Amin, irmãos. Firma Roma que for perdão. Cara kita durante ne tratamento ba mãe la hetang cura.
iha buat rumah iha ita. Nebeke subar hela. Nebeke lakui nak loke, lakui for perdang, rai hela o ditodang iha larang. Sehingga mengikis itanya perasaan, itanya sentimentu, bahkan to itanya ising idane. Setuju? For perdang, ya. Perdang beri lori kura mahe ita. Nes meromak ni fuan dehan. Iha Matius 16:15 oheng kuliah kona ba se ita la for perdang, meromak mos la for perdang ma ita. Mas se quando ita for perdang, nia for perdang. Ho makasli tang. Haleluya. Bahira ita la for perdang, né consequência. How yakin how nia pregação se lanaru. Bahira ita la coi for perdang. Hakara kerai ódio. Iha ita nia larang. Emana beke hirus la coi for perdang. Nia suruh melo nia inimigo nia oing sa. Tos. How kar pastor Balu nia lefun oi hanesan desculpa. Aidila. Nessa halis monco ba oi. La diak la fura tambah nyo tos. Oing la fura. La kuliah kona ba bonito ya. Ya ema balu simples mas nia larang dia kita harap terpancar husinya oing. Ya amsal pasal hiram na hawaluha. Husi tania fuang maka sai ba itania oing. Quando itania fuang rahela odi itania oing mostos. Mas itania fuang quando dia fura na bilang itania oing mos na bilang. Aleluia. Quando ita la for perdão, itania oing ni sai hanesan namkul at i ladung emana bekare ladung iha pensão, ladung senti pensão, ladung senti gosto. Mau ne mana ne hirus hela kare. Ida ne. Los kala ita pernah hare ida ne kala. Sidau. Wow. Kare kita hela he planet selu, sidau kare. Mas ita hela he mundu ida ne. Ita pasti hare buat barak hanesan ne. Los kala mau dobin sira. Nia setung emana bekala for perdão, nia setung. Tung. Emana bekala for perdão, nia se hasur situações susar hela dit. Iha nei hasur problema, ya. Aku lihat fila fali kono ba problema. Ita hasur problema barat. Mas ita hatene emana beki hana maroma. Ni hasur problema maroma se mai fotinia, se ajudania, se tulungnia. La os kata emana beki tur maroma klahe problema. Iha hotu. Mai be oinsa emana beki tur maroma ko tebes e nia se hetang ajuda husina maroma. La os kata emana beki cristão fiel ba na maroma knia la hetang moras. Nia hetang moras. Mas be itahare o insaba hira nia tau nia saderi nia amba na maroma se foti nia moras. Amen. Mas be quando ita ema cristão maka la coi for perdão, rona tona liang los, la coi for perdão, rahela ódio e se halu ita sai at. Tambah ita conhece na liang los, mas ita karak viola, ida ne sai at liuta. Ita se hetang torturação. Hanesan versículos orhen. Ya Matius 18:34-35. Torturação ka algozo idane. Ita se hetang ne by hire ita lakoi for perdão. Imagina se atang ida ohnya for perdão mos, nia se latama iha komar kalar. Mas tambah nia lakoi for perdão, nia tamamos. Nia hetang situações idane. Ne maroma que telefone Jesus halo perumpamaan. Mas be idane realitas ma itanya moris mos hanesa. Ta maroma que telefone laos mate. Maroma que telefone moris. Firman Allah adalah hidup. Maroma que telefone moris. Tang se maroma que telefone moris, nia pasti halu nia serviço. Maroma que telefone maka nia maka nia liafua. Hau conta a história ida real. Iha podia kona ba eman bek la foi for perdão e depois nia mati hau situações ida ne. Iha hau nia colega balu ulu hanesan nia hasor situações ida também den hanesan família ida situações ida ne e nia moras tambah nia hanon para nia tene caso saida ternyata nia dobeng nia pala fo apoio nia pala fo gol cara imi namora sehingga nia stres nia dobeng hakarat namora ho feto ida ne mas nia pala fo lampu hijau fo lampu merah tem lampu merah né lampu merah quando lampu merah ola beli liu mas quando lampu hijau pasti oliu nia pala fo lampu hijau saya makhalo mani pronto para atu cabe nia mas nia tem que obedecer banyak ama e
Nia hanoi barak to nia moras. Ini lakui fo perdam bania pa. Nia lakui fo perdam bania pa, bahkan nia lafu perdamos bani nia dobeng. Nia dobeng serba salah, sempre mani ne serba salah los kalai. Padahal mani hakar kabi nia, mas gara-gara apa lafu lampu hijau sehingga nia lafu perdam bania pa, lafu perdamos nia dobeng, padahal nia dobeng hakar kabi nia. Sabe o que acontece? Nia lafu perdão, nia moris ho situações de depressão. Nia lakui fo perdão, hau dehan bania, tante, fo perdão, laida, hau la fo perdão hau nia pa, hau la fo perdão hau nia dobeng, to hau mate, nia gavalos, hau la fo perdão to hau mate, hau la fo perdão sa, hau nem kelai, hau la fo perdão ne o mate o banbe. Mesmo dia fuang ne toda, mas nia na fatin la fo perdão. Nia aumenta moras, isin tuntan, sai atang, depois nia mate. História real. Nia mate, hau to iha rati hotu, prosesso funeral hotu, mani ne mai, hanesa, hanoi nia dobeng ne beke mate, i nia pa turi rati sori, mani ne mai lorong lima, pa, kari lima lah, nia pa. Ternyata eme dia nebek mati lakui fo perdão, eme nebek muris nos lakui fo perdão. Triste kan? Mas bek konsekuensia bahira la fo perdão. Halu tinha vida espiritual, mate. E tinha muris, isim físico mos mate. Mas bek quando o fo perdão to. O se sa nessa. Mau aze. Zé. Hanessa Zé. Bahira fo perdão. Nia fo perdão ba nia mau sira. Irmão Dobem Sira Torre, compreende? Quando consequência rusita lá for perdão, rai ódio, tambah larang moras, né? Lifuandet larang moras, né? Lakui hasai larang moras, né? Mengakar, ini nia selesai dah, mengakar nih, abut setung, sehalu itu selesai, out liutan. Tahu ini hakar foto di zang for perdão kah? Tok mati lakui for perdão. Lahatan. Hakar fo perdão ka, hakar kita mati lakui fo perdão. Hawa hakar dia sene. Saya kita mati lakui fo perdão. Lalika hanu yang katak. Aroma ki haler se haru kita tama yana ba. Tama ni lifon dehan rasi. Ya, ni lifon dehan rasi. Hawa hanu hetang ema idane banhira nia. Hatudu ni nia sentido condolência nia pa mos lakui fo perdão. E sehingga hau sinti hau nia larang ne uisakar. Hau nia larang triste toan. Tambah hare ema sira ne be kedehan espiritual dia, mai be lakui fo perdão. Hau kuliah bat tiu idane, mas iha da der sign ne mos bel kona ita. Saya lakona la botida, saya kona kari precisa arrepender. Laia perdão, laia cura ma ita. Laia cura. La halu itania pikiran dan desenvolvimento pikiran Hanoi la cresce ida. Se sai kerdil, hateni kerdil, né? Ni avança mos la avança, ni sai mos la sai na fatin. Ya fatin, nam kuru na fatin. Então, ida né? Hakara kili, fo perdão para itani hetang buat dia ka lakui fo perdão mas be hetang konsekuensia. Hili ba fo perdão. Perdão né susah, mas bele fo perdão. Dali tá, perdão ne susar, ita for perdão ba ema ne susar, mas betulos bele for perdão. Mas quando ita mengandalkan di itanya ita sela bele. Mas quando ita serahkan itanya ba na maroma kini Espírito Santo, se for força mai ita, hodi ita mampu bele for perdão ba ema. For perdão ba itanya kabeng, for perdão ba itanya mantan, for perdão ba itania patrão, for perdão ba itania bawahan, for perdão ba itania maluk sira na beke itania sore. Biasanya eman be menyakiti ita, eman be. Halo? Eman be basic loss lah. Tidak mungkin eman dia bekor lakunya sihau, nia odi hau, tidak mungkin. Yang mungkin adalah orang-orang terdekat. Tanune sequando nia menyakiti ita, ka ita menyakiti nia, for perdão, superdão, la susarida. Dia kela, so ke dalam ita emane egois, hau ne,
Nia mak mai husu perdang ulu ka. Masa hau mak ba ulu. Ne egois. Saya hatene karek ita mak ba ulu. Saya karek bala lehan. Tango irmão dobin sira buat ne beke ita tem que halu, mak ita tem que for perdão. For perdão ita hetam perdão tambah ita hetam perdão ulu kusinai maroma. For perdão ita halu hanesan liang fuang ida yang kata lifestyle, kebiasaan hidup, ya, kostum memorisnya, tang haun tinggi long for perdão, hawa suruh emakari, ni halu at hau tinggi for perdão, jadikan itu sebagai lifestyle, jadikan itu sebagai kebiasaan hidup, halu ida ne saya hanesan kostum memoris lorong-lorongnya, kata continua for perdão ba ita, hanoi hetam Pedro Russo bahas Jesus, será que for perdão dalam itu, Jesus dan 70 kali 7 kali for perdão. Para kelas kelai. Halo? Halo? Jesus dan barak liutam, for perdão, for perdão, for perdão. Aleluia. Irmão do Abençoado Hoto, atu bara mata. Ita la for perdão tamba ita rahela ódio, ya, hau fila fale. Rahela ódio, ita nia larang. Halu ita kair meeting, larang moras tidak ne. Halu ita lakui hanesan for perdão, kair meeting lah hau enjoy ho nia. Padahal nia lah ini kata buat tidak ne seluruh nia ba. Mas tambah nia egois, sehingga halu nia kair meeting, nia lakui, nia hakarak lah ho todang. Maluk sira, ovinti sira, harena in sira, labelle lah ho todang. Maromak fo ita kebebasan. Maromak mati a cruz Calvário, Jesus mati a cruz Calvário, rode liberta, não for ita bebas, ita livre. La bele rahela ita nia fuang larang ódio. La bele kairmeting, la bele hulang ita ne. Husikela, bahasa Português deixa. Husikela. Husikela. I lao keman. Maromak fo keman to namai ita. Dia memberikan kelegaan. Ma iha Jesus, so hela bot hoto. Nia fo keman mahe ita. La bele cair idene, la bele cair odi, la bele cair meeting larang moras se halu itanya espiritual mate, itanya espiritual tung, itanya vida espiritual mate, bahkan to itanya ising lolong idene, ising tung, nomos bele estraga ita, ya, tangune, tanpa odi, kal larang moras, bele mos pa emaselu, how for example hanesane. Hau larang moras los Olga, tambah Olga nia lian dia, hau larang moras. Bagi hira quando nia dirige ona hau começa saiba mais, tambah hau larang moras. Ya hau mai ya maromak hau la enjoy maromak nia presença, tambah rai hera larang moras. Larang moras idane bel oh nia bel oh hau, bisa membunuh. Oke? Ita bel harai hamutu kiha kejadian. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 9. Historia kona ba Kain ho Abel. Tambah de Kain larang moras, nia panas hati, nia fuang manas, larang moras. Nia harukan nia ali terus ba oh ya lapangan ba, TV bola ya ba. Ya tempo masih dapat TV bola, Halimar selu. Ya. Ita leha mutu. Emrebeke tugas iha versículos bershow. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, maromak nilifuan deh nang sana, haule ihane maluk sira bela sisti hana ba. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Manusia yang dimaksud adalah Adam. Bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya.
Lalu hati Kain menjadi panas. Dari datang. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh. Paku hotu makanya, tambah saida, nia fuang ne manas, odio, ini aling rasik. Walaupun alin rasik, mas quando itu nia fuang ne lakui for perdão, mesmo itu nia alin rasik satu darah, mas quando itu nia fuang rai hela odio, lakui for perdão, dosa sudah mengintip dan lakleu tang, ita beristraga itu nia família idane, itu nia alin idane mos kodia mai ita. Quando ita la menguasai ita nia ang, ita la controla ita nia ang, ita berhalu botruma na beke la los, de repente ita mosu ia prisão. Ia mabarak la controla. De repente de nia tak paku hanoring mati liu. Tambah nia la controla nia ang. Tambah nia panas hati. La controla ang, tuku ida dala ida, tebe ida dala ida los la mate. Para ia prisão. Tambah la controla ang, tambah hatinya panas, rai odio, la koi fo perdão. Amen irmão do bensira. Panhiri ta fo perdão, lori buat dia. Mas quando ita la fo perdão, atlos. Yohanes, pertama Yohanes, pasal 3 ayat 15. Kolia kona bab banhira, ita larang moras, odio, ita la fo perdão. Satunya adalah mengacu, membuat ita, hodi bele, estraga emaselo, emaselo. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, yang nambah 14, ayat 15. Setiap orang, hawakar kimileh, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dari dirinya. Amin. Halo. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tanune labele benci. Hare itanya sore na itanya irmão, hare bania. Na itanya irmão. Label rai odi mania. Sekali kita rai odi eme liur na ba, hare eme liur hanes itanya kolegi ha sore. Label rai odi. Tambah rai odi ita bele itanya ang, itanya kolega. Idane no moris rohan lai sela ihania. Amen. Amen irmão do bensira. Consequência, husi la fo perdão, bela estraga ita. Hau fila fal dala ida tang. Hau repete, tambah sada hau repete iha tujuan. Karak hau lakoi, maroma knia povo iha fating ida ne, moris iha maldição nia larang. Mati konyo, mati espiritual, la iha crescimento espiritual. Hau lakoi ida ne. Hau karak povo iha fating ida ne, espiritualidade dia. Kedewasaan rohani mantap. Amin. Ka ini so hakar mai kultu de depois fila pai fila fal. Amin. Laiha. Emana beka hakar moris diubahkan bela foto 5. Moris ia mudança bela foto 5. Então, ita tem que for perdão. Tem que halutuir. Ita moras itanya isim físico também ita lá foi for perdão mos. Ódio, ya. Iha pregação, iha der sign né. Quando consequência husi lá for perdão, maka estraga ita, mas quando ita for perdão, nia lori ita sai dia. Então pregação ia der sign né, kolia kono ba ódio no perdão. Perdão é husi ita. Ita for perdão ba ema. Simu perdão husi ema. Tambah rumah ita for perdão, mas ema nebe ke ita for pernia la simu. Oh, ita nebe da rumah husu perdão ba ita nia kolega mas nia la simu. Mas ita ho fuang ita nebe ke puro fuang nebe ke mos, bahirita husu perdão. Antes ita ba maroma que serviço uluk tehonania. Para nia se pronto di simu ita, hori nia for perdão ba ita. Se nia fuang tos ne nia urusan ho maroma.
Amém? Então tem que husi ódio lá pelo caimete. Antes, how mata, how conta história, rua. Então, né, maluco se diz, né, mas Rio quando sai prega, né, pasti história. História, iha, mas veja, né, ajuda itu de compreender. Imi hatene grau, animal ida nali grau. Imi hatene iha tos, ema kuda, lakeru, ya. Ne história kal balu hatene. Lakeru kema haluku aqui toan, iha na ba. E depois li grau gostahan lakeru nia musang. Pahire nia bah kar lakeru nia musang, nia lolo nia limang, yang sana. Tama bele, ok? Tama bele, tama ba lakeru larang bele. Mas quando nia kumo na lakeru musang nia tu dada, susah. Los kelai, tama saya kabur ya ne, nia dada susah, dada saya susah. Então saya dah makan nia tengki para nia lima bel saya fila fali, husik, dada saya fila fali. Compreende, irmão novo ensina? Halo? Ya ne maka saya maka la hare hetang lakeru bot, sidau hare hetang. So ami ermera dit maka ami la hare hetang. Mas ami aturu tasi naing tasi oa hare hetang lakeru bot sidan. Halu ku akitoang dikirau gosta han lakeru musang. Entau nya hatama nya limang lurus hanesane nya kair, nya larang nya kair bebas. Mas nya atu dada sai buat nebe mak nya kair susah. Tanpa pengumpulan ihane. Susah. Então sai quando nia kair meti na fating, tos na bel mai kair likrau kidane. Bel halu sate, bel halu saida conforme tos na nia hakara. Então para likrau ne nia hakara sei susi tos na nia tem halu saida. Husik idane. E para nia bebas nia bele pa ihau. Nia bebas. Hanes nemos ita. Quando ita kair meti ita lakoi for perdão, ita kair meti ódio lakoi for perdão, idane maka se estraga ita. Los kalai, irmão do Sira. Na ilustrasi que quando ilustrasi datang. Ema ida mono husi ketinggian, tem ketinggian as. Tempo kala nya mono depois nya cai meting buat tidak. Nya cai meting buat tidak. Com certeza nya dada is makas. Nya cai meting. Tahu nya tabeli hana ba? Cai meting toda tetebes. Maroma ka ajuda hau, dia bolo to na maroma. Mas nia la coirona maroma que né. Husik. Mas nia la coirona. Nia cai meting continua. Roma ka ajuda hau. Nia cai meting tamanya ta korsi da hus ka bel mono atlos ya krai na ba. Então nia cai meting. Nia la coirona maroma. Maroma que no husik. Nia la coi husik, nia cai meting. Halu nia saida começa fracutan. Também imi pernah tabele né, cari nia liman rua tabele nia sintoma ladung mampu. Cari que minuto ida bele. Mas nia bali minuto tolo valeten. Nela belona. Então nia cai meting. Nia cari meting marom nia kas. Husik idane. Mas nia gosta cari meting na fating. Nia hakar hulang nia todang. Nia hakar enjoy nia todang. Sia ne sai hakar enjoy todang. Lai ida. Marom magden husik, nia la koi husik. Então se ba, la koi rona la botida, cari meting na fating ba. Toda dersan. Maka nia foi até que tumba crai. Oh. Lá na área cuida. Ternyata husiknya ayo crai ni hanya di. Padahal quando ita husik, maromak ajuda ita sela a tidak. Se emane nia husik, nia rona maromak, nia husik, nia sela sai at, nia pasti hetan selamat. Hanesnemos ba ita, quando ita la husik, perdão, la for perdão, não la husik larang odi larang mors mahe iha ita dene, quando ita la husik, seluri todang bahkan at mahe ita. Mas be quando ita husik, mas be quando ita for perdão, lori keman. Lori Morris dia kemah ita. Aman irmão do Sira. Mai to hamri. Kau husu pemain musik sira belmai filafal. Ita medita maroma knilia fuang ihada der sang idan. How yakin katak. Lahia ida nebeka karak lori todang. Ne how yakin. Saya makia fating ida ni hakarak lori todang bel hit 5. Hakarak lori todang. Hit 5. Tang saya lahir 5, hahusu, ita tengki husik hela, todang nepek iha ita, husik hela, hasai larang moru iha ita, hasai larang moras husik ita, no ita tengki for perdão. Mai rende iha nai maroma, saya ita senti hanesan, toda mai ita susar tep-tepes mai ita, or sida pastor sida berhalo oração ba ita, hau yakin kata. Ita iha fating idane
Malu COVID istirna be corona, malu karena istirna be hare, hau fear kata ita iha larang ida na be odi ba itanya malu. Pakai itanya malu Kristen. Oh dalam rumah. Ita odi ba itanya liderança igreja. Oh dalam rumah ita odio. Larang moras ba itanya kakak mentor. Dalam rumah. Tahu dah dia sign deh. Husi kele itanya larang moras. Ita tem que for perdão. Hamamu kita nia fuang. Hodi ita belestimu ita nia bensão ia der sign. Haula ko ita fila ho ita nia todang. Mas hawa karak ita husi kela ita nia todang ya fating ita ne. Hawa karak ita husi kela ita hawa karak kita tem que for perdão para ita fila. Maroma que ita nia fuang hodi dirisi ita. Hawa no hetang kanta ida de hasna.